Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 август 2025 жыл. Чүй облусу Токмок шаары, Токмок мал базарын көргөзүп беребиз. Каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе кеттик достор. 75 миң дейт. Канча жаш? Я. Олтарып. 1,5 жаш, 75 миң. Тарталы? Кандайсыздар? Жакшы. Каяктын букалары? Каяктан келди? Кара кужур деген. Мына кара кужурдан, нарындыкы. Жаштары кандай? Полторашкалар бүт 1,5 жаш. 5 башпы? 5 баш. Канчадан сурап атасыз? Курук 80ден берилет сура. 80ден берилет. Номерди калтырыңыз. 550 0550 27 27 өтөрүңүз. 37 34. 37 34. Чалыңыздар, Мына 5 баш экен. Артынан да көрсөтөм. Булар түгөнүп калса кайра алып келип бересизби? Иә. Заказ берсе алып келип бере бересизби? Алып келип бересиздер, Жакшы. Бул жакта дагы 2 таргыл бар экен. Байкем бирок телефон сүйлөшүп атат. Номер, телефон. Канчадан кетти? Айтпайт. Канчадан кеткенин айтпайт. Бул чүйдө, Токмокто көпчүлүк айтпайт да. Артынан тартып коюнчу ошолорубузду. Мына кара кужурдан, нарындан келгендер 5 баш, мына артынан көрүңүздөр. Жамбаштарынан да бир тартып. Тартып атам мына жамбаштарына. Караңыздар. Достор, мынакей. Байлаганга канча экен бул? 80ден экен. Байлоого алып киргенге ушулар. 4 башпы? О да жакшы. Бул да 85. Бул 95. Булчу? Булар 80ден экен 3 баштар мына. Жакшы экен. Онлайн телефон калтырабызбы? Же мындай сатасызбы? Сөйөктүү экен да, бирок байлаш керек экен, Байлаш керек экен. Өзү турган. Аткорумга кириш керек экен. Номер калтырып койсоңуз болот. Айтыңызчы. Мына. Ал телефонду карап атат номер. Бир туугандар. Балким алып калсаңыздар, себепчи болуп калабыз да. 504 0504 88 79 87. Каякта болосуз? Район. Кайсы райондо? Чүйдө. Токмокто. Токмоктун өзүнө экен. Макул. Мына бул жакта да букалар бар экен. Чоң букалар. Бука боюнча достор, Токмокко келсеңиздер болот. Букалар канчадан иним? 135 миң курук. Канча баш бар? 18, 18 баш бар экен. 20 даже дейт. Жаштарычы? Жаштары майке 3 жаштар экен. Мына көрүңүздөр, достор. Келсеңиздер болот. 140дан бар экен. Азыр бираз тыйкандарын тартып анан кийин чоңдотуп атабыз. Канча бука? Бас. 105 сурат. 105 сурат. Жашы кандай байке? 10 ай. 10 айлык, 105 узун экен, Канчага соода болду? Мына мүйүзү да кыска экен. Соода болду? Соода 90га суратчы. 90га бере атасызбы? 100түн ылдыйында бере аласызбы же өйдөсүн? 95ке. 95ке. 105 сурат. 105 сурат 95ке берем дейт. Онлайн сатабызбы? Онлайн сатабыз. Аны айтыңыз номериңизди. 705 32 92 42. Мына чалыңыздар алам дегендер. Жакшы. Бул канча экен эркек бука? 70 дейт. Жакшы экен, курсактуу. Мына 70 дейт. Тартабыз муну? Бул кандай порода? Кызыл экен. Бул денеси кыргыз. Атасы ангус. Ангус атасы. Денеси өзүбүздүн жергиликтүү, Жергиликтүү. Жашы кандай мунун? Жашы 1,5 жаш. 1,5 жаш. Нарындан келген. Баасычы? Баасы 140. 140 миң сом. 125ке берип салабыз. 125ке берем дейт байкем. Мынакей. Номерди айтып коюңуз. Номер 0702 98 16 48. Болду. Чала бериңиздер. Токмокто болот экен, достор. Мына арт жагынан көрүңүздөр. Ошундай. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз байке? Мына баякта тизилет го, тизилет. Мына байке жылкыдан жүргөн. Канчадан байке? Кандайсыз? Иштер жакшыбы? 90дан да адам. 90дан канча баш? Экөөбү? 90дан. Бирөө аңыз. Мына 90дан. Жаштарычы? Аңыз дейт. 1 жаштан өтүп калды. 1 жаштан өтүп калды, Каяктыкы? Яктыкы, Местный. Местный. Соода болду?
Berip atat аңызга 83-84 berip atat. 83-84 berip atat. Uzun eкен, ha, biroq, ha? Mana ko'rsatib qo'yingchi. Местный ekan. Mana. Ушуну qanchaga beresiz o'zin? 86 olsa. 86 bo'lsa beresiz. Mana ke boshqa. Nomerni qoldirib qo'yingiz. 073 580 600 chala bersangizlar bo'ladi mana. Yaxshi. Bu qatart degan bir to'g'anlarga tartib ko'rsatib berib atamiz, do'stlar. Tezili. Qalam degan bir to'g'anlar kelaveringizlar. Bağlarni bir aytib qo'yish bakandaysiz. Yo'q. Bağlarni 75 dan. Yo'q, yaxshi aytdingiz. Alasiz bu. 175 dan eldir ko'rib turmaysiz. 175 dan. Anan 75 deb atpaysizmi? Aytpaysizmi, bayke bozorga siz keldingizda, to'g'ri? Mana. Bu yerda ko'raylik. Shunda odamlar bor-da. Har qanday. Qunojinlar qancha semiz? Bas. 100 ming 100 ming dedi. 100 ming dedi. Mana. Bular qanchadan buqalar? 85 dan. O, ya. 85 dan. 85 dan. Yoshlari qanday? Bir yaştan ötmüştüm. Ya. Bir yaştan ötmüştüm. Bir yaşdan o'tgan ekan. Sizniki qanchadan? 80 dan. 80 dan. Mana ke 80 dan so'ralyapti. Shular savdo bo'ldimi? O 75 dan berdim. 75 dan bermedingiz-a? Savdangizni bersin. Baykem sanoqda, video bilan sanoqda borgan. Qanchadan ekan shular? Bahasini aytmoqchi bir. Bularmi? Ha, 85 ming. 85 ming. Bir yoshga kelganmi bayga? Kelgan. Kelganda 85 ming. Rahmat bayga. Mana ki, kraskalarni berib qo'yibdi. Qancha yosh bor? 16. Optom alam degan bir tuğanlar barda, misol Jet oblastdan. Nomer qoldirib qo'ysangiz, balkim bag'lash yo'q, ha? Bozordan. Ma'qul, bozordan. Mana ki, bu qadar. Qanchadan taqsir, assalomu alaykum. 112 dan. 112 ming 500. 112 mingdan ekan. Mo cho'ng ekan-a? O'sha. Uchoq cho'ng, ana bu eka kichkina. Cho'ngdir, mo maydalar tartib ketadi. Ha, yaxshi mana. 112 mingdan so'rayotadi baykan. Yaxshi. Mana buqalar. Yoshlari qanday? Qunan buqalar. Mana. 110 ming semiz ekan-a? Atkorimda turdi u. Turadi, o'sha bo'yda turadi. Turadi, 110 deb. Savdo bo'ldi? Bo'ldi. Qanchaga berib edingiz? 103. 103 ga. Mana 103 mingga berib beribdir. Chaqanroq ekan, biroq semiz ekan. Cho'ng buqa ekan. 2 yosh. 170 ming. Urug'ni qavje bog'ib so'yish kerak. So'ysa bo'ladi. Urug'ni qadaga bo'ladi. Ekoni teng. Mana jaraydi. Qayoqdiki buqa? Ko'ldan kelibdir, ha? Ko'ldan kelibdir, yaxshi ekan. Onlayn telefon qoldirasizmi, yo bu yoqda sotasizmi? Qoldirib qo'yaman. Aytingiz, alam deganlar bo'lib qolsa-da, balkim. 0702 072 01 01 22 50. 22 50, ha? Oldu. Çalaveringizlar. Mana angustar. Tuğandar, mana qarasangizlar, tarmalg'u tarmal. Mana. Qanchadan ekan? Ya. Ketdi dedi, satılıb ketdir. Satılıb ketdir dedi. Mana tejelet emi dostlar. Kelib alыңыздар. Muqa menen işlegen bir tuğandar bolsa, toqmoqdan alsаңыздар болады. Şu menen videonu jıyıntıqtaymiz. Қолдан келишинче көргөзүп бердик. Sizler menen Don Kabar kanalı boldu. Oy, fikir, kommентар açık. O bismillah жазыңыздар. Мынакта bir чоң бука менен жыйынтыктап коелу. Мынакта. Байке кандайсыз? Жакшы. Кимдики бул? Mana bu yigit. Кандайсыздар байкелер? Баасын айтып коюңуздарчы көрөрмандар. 300 жашычы. Асый бука. Баасы бирок 300, а? Баасы 300. Мына асый бука экен. Бирдей го, бирдей. Аткорумга киргизе дагы чоңоюп семирсе керек, Мынак, мондай. Ушундай букалар бар. Токмокто келе бериңиздер. Достор.